Ma'am Kumzari, Adam English Impact News ni Impact News ki Manung HUTNA Wahengbam Lalpal na ma'am ta ngosri ngasi Manung HUTNA kana video topic asi ngarang khana ki bhai batare Manipur Chief Minister Yumnam Kemchan na koi Manipur da lariba koi community khudam ki COC da appeal tokiba maroina Chief Minister na toriba appeal si Manipur da community sing marakta thazana ba walak posi masigi deficient amalai posi koi reveal dawnar magi dawta COC gi mai kaida koi dialogue tawnarga masi asawa role ma COC mai kaida gi asawa role am lobview thazana ri posi mo thazana hona magada hona bakanda hai pon ni aduna mar orga asigi topic si lokotna koi COC sing ko roga khana ki pon edu COC sing level dagi mokoi paper response ki matu na ha COC sing na su mokoi gi level da angba thakta koi gi thazana ri sing marakta thazana na ba amsung dialogue tawnu gi dawta any place any time adum ready lai koi high wapong thangpa adu loina high potchi political parties in America gi su masigi dialogue tawnu gi potchi initiate to view high wapong ma COC sing mai kedi lakpa aduna ko haji fawda Manipur da leiba koi gi political party sing maroina kar chaw na pallabada BJP musung Congress party have tare makoi gi America su koi political party sing level su laiba Manipur gi crisis asi solve tawna ba koi level su honori posse karam mong da changsil bagi so far haji fawda laiba koi community sing have tare Manipur da laiba ton ba ethnic community sing asi political party sing asi su member oibni aduna political party sing America su within political party itself haiba community sing asi America wari chanaraga hanagumna koi unity amasung peace and prosperity gi wapam have tare koi harmony gi wapam do dumang lairi bram sung lain na bakram mong honori bigi have question do that ethnic dialogue within political parties have topics tang asi khana ne wala ko sabni asi gi topic asi da koi khana ne gi dangta saru ya videos impact news ki studio da nangsin videos yet ek thang le se oza Dr. Rabi Khan spokesperson BJP koi MPCC ni oza review ham tarang sari thank you oza review ga ek thang na nangsin videos oza Mobi channel journalist ni oza Mobi tarang sari thank you oza Mobi ga ek thang na yet ek thang le se oza Bikram Kongkham koi BJP ni Pradesh ki secretary ni oza Bikram tarang sari korjai ma'am pun ya na bu question se oza Bikram lakse oza Bikram maroina hoji lai hom si Chief Minister na appeal dokiba Chief Minister to appeal si am fazawa appeal have tare koi peace and koi ki tranquility ma state si da form to no kan si so mai kai digi hona view so legang si da mateng pang view ha potumi adu hoji lai hom di koi si so mai kai digi so ma koi gi angamba level da moi tawum thokpa level da dum tawri adu bu tangai fodana wari chana ba hosi ha ba taraga di koi gi lengang na su ma si da ma koi ba koi political clarity impiraga platform ma senbiru ayoni any place anywhere moi adu wari chana gi dong ready de lai ha wa hom tuni aduna maroina sigi CSO na thama wafam sina ama oikraga hoji lai hom di Manipur da lai ba political party sing maroina BJP gi khoi gi state secretary moina hoji BJP da su ton BJP si India gi ina even world gi ina quite is over largest political party mani political parties da ton the communities ki myo ka am member oi bani Manipur gi ina su Manipur da lai ba different communities koi 36 communities ki member oi bani aduna hai riba si maroina hoji di Manipur hoji lai ba irang ha ba nakal ani mak da thoi ba irang si khar makhai di koi gi manglom da changsilak pa peace kilambi da lak pa kan sita lenga na ngam ba thak to honari kan sita political party si marak ta su kadai fa ong na honari lai riba political party si marak ta dum sam na ha ba da maitei sum cookie gi marak ta cookie jo mar MLA sing marak ta natraga members sing marak ta wari utai sana ba anta hana gumna unity lai ba poti still hojik intact adum kaidun lai ri lobra dialogue ki hojik ba da initiative si lakhot pa leibra natraga kari film da lai oza brigam ko thami ahamba maktada ai mayam puna mupu khoramjari amati handak akhogi Bharatiya Janata Party gi non install to hoba adumba government dugi under the leadership of honorable Chief Minister akhogi Nam Khimchan gi makhada akhogi magi visionary leadership ki makhada paikhalak liba new initiative amadi magna peace building dialogue thambirakpa amadi loina na Manipur da ethnic violence lakra matung da magna relentlessly maki contribution si yam chawi hani lawi before becoming the Chief Minister somgi jiki political parties singi magi akogi responsibility to haijage akogi political parties singi peace building dialogues the role cha ai chawren lawi dum political party gi so masi haidana ekhoina Bharatiya Janata Party ngasi bawda 30 May gi violence thokra matung da ngasi bawda koi lepa leitana not even a single day we have sleep peacefully koi hayeng kai tawani hangchit kai tawani routine work mayam ama
step by step akogi community sing not only to the like akogi adugumba violence ethnic ki tension lay kharba community khak natana taking a part with others communities they should be included haitare ko makoi ge su wari sarga kumai to ba akogi constructive oiba adugumba vision ama thamaga Manipur se intact oina idea of Manipur ki platform to the constructive Manipur oina akoina hana mamang da yangamba adugumba new Manipur rising Manipur adu Manipur amuk halakna bagi damakta adugumba vision dugu loina na akoina Bharatiya Janata Party na hana degi su lokhalag lai adu steps indu adu hojikna amuk hena nungai badi akoigi all communities sing na su yaba adagi presentable oiba adugumba mahaki yamna dynamics adugi simple su oiba humble oiba kindness amag yawa adugumba honorable chief minister ki makada ai sigi dialogue speech dialogue si mapum phani lowi adidagi every communities Manipur sing nasu inclusive oina ai saruk yagani na lowi ai ahamda sibuktan ai thamsa okay Bikram ina makhatana laksini guna hojiksi political party singi koi ethnic harmony sti promote on khon about the political party singi responsibility am chong lei ha sima Bikram na thamire am sima yam nungai heta ta da hojik lai homdi hojiksi sim national kemsani makada koi peace building effort sima sui soidina dum makung phana manglom na changsilakni ha pot sulai bani na akoina expect to ya bra have question thori kan by expectation no haraga BJP gi mandal singsi every district ta adum loi leiba nga tani have tare aduna Chuchampur gi leigani Kangpopi gi leigani hill district ta loi leigani Imphal da leigani khoi Bishnupur da leigani Valley district da loi leigani adu haiba mandal level da OBI atraga khoi leiru mandal singsi Chuchampur example oina Chuchampur mandal leiri Kangpopi mandal leiri Mori gi chu leigani haipo sisiga khoi leiriba khoi Valley da leiru kangu siga meeting tawba dialogue tong wari sanaba khoi stand ama have tare haji haji leiriba Manipur gi unity gi question ama lakan sida antraga Manipur gi haji peace building gi effort ama lakan sida wari utai sanaraga khoi ama to lepina gani khoi peace prono hona mina gani ka haiba gi dum ba yam thuna officially public domain da urpa ya bi expectation leibra komai thamini ai masiki question ja hak pada ai delighted oi ai harau hei tare yam interesting su oi ba adu mayam nadi khangam ba se khangam de so Manipur pomana since this abgaso hijage since this ethnic violence breakout akoigi party gi oiba akoi karekata gi oiba akoigi different mandal hai raji Chuchampur oisno adegi akoi Kangpopi itself is in the Sada Hills district aduna hairiba akoigi mandal president singa honorable MLA singa loinana akoigi party gi thabak ti ngasi ko lepa leite any organization work ta akoigi mandal dugi president general secretary adudegi man ki baat ki team oiro adudegi akoigi adagi central akoi team singna central leader singna matang ki pirak thabak sing har ghar tiranga gi oiro Atmanirbhar Bharat ki oiro vision India gi oiro global summit ki oiro haiba program sing adu loina chathai even for example ai karam haijage akoi gi Sadar Hills ki Kangpopi da har ghar tiranga da flag to akoi sidagi adu mayam akoi sidagi pitok pisin tawraga akoi plug unity wena lemine akoi di very much Bharatiya Janata Party na peace building effort sida akoi ngasi bok intact wana akoi amatani Manipur kaibi yaroi Manipur si akoi amatani ha lep ki bja hanai dis lepi huji su lepi adum tungde su koi lepag leigini aduna akoi gi di structurally oina Bharatiya Janata Party gi di akoi gi whole akoi mandal sida akoi kaidna akoi karyakata sing pau phauna raga iban akoi gi awan nungai myam share to minerga akoi gi leminari haita we're doing a very hard job behind the screen and off the screen. Okay. Thagasi Bikram aroi ina hanba rangi ina Bikram thamani musi morina wari utai yam toina founder ga hoji bawda organization gi work ta kai bam tleita hanagum na chathabagi bofam di leib taragasu hoji si aku miyamna wakhanda hangnariba miyamna pami si tasing na hoji isam samna hoji thambi bukanda Chuchampur gi mandal oibe kam hoji gi Sadar Hills gi oibe makoina su hanagumna mukhoisu impabeli da lakning soidala lakning ngani aduga sida koi IDP ina selakhi mafam sing du gi Kangpopi da gi Mori da gi Chuchampur di selakhi IDP sing su mukhoisu hanagi masai mim da hanjilaga leing bu pama poni adubu lai homdi akoi su hanagi homdu laksarage no su lao akoi makta yengthina ba leiroisi natraga kanagumba underground obi loan illegal akoi gi arm groups obi makoi gi fresher da gi singum bu hahen bangam da pot khra leibig mami su leibra aduna ifong na si public domain da akoi gi thok taba pot ama uina ubasi kari bang gine lowi ai simatang incident amaga I wari mza tabjagi hem ngai bai tare before this incident akoi gi
Moreda Moreda yak se before May 3rd May ki tarik ama hai tare 1st of May da koi Moreda koi gi youth ki function ama chatle koi gi Moreda koi youth ki team ama koi yuba morcha gi oiba adugumba team ama sema moina kawga meeting ma chat matam da aduda all communities hai tare ko More se obviously cookie su mai su ngai pula punna moi thabak tawminaraga unitedly akoi mandal du da akoi gi oiba adugumba organization gi oiba thabak to akoi tawi aduga huji after this violence breakout akoi gi different akoi gi haibida yamna I feel very sad hai tare huji amu ningsang ku dai tare akoi youth khara adum akoi gi IDPs ta lei aduna makoi gi khala makoi amu da hang piaw tamo akoi je karam kanda chatkani adum same aigi marup hai tare ko ai marup ai samaka state secretary ominaba mark to akoi same incident is mo harak to with giving equality ko aduna hariba to tongan ba songi community se mark to langon de lai leramani mark to ai ga same state secretary omine mark to adum sigi ethnic violence e thokki de mark kang bobi sakki aduna same akoi gi su jalak ningi akoi gi su adum cha ningi phi mama punna lomina ba gi matam du yodri bra haiba question du yes that we have to wait because akoi mamang da su mayam akoi ki senior akoi akang ahi intellectual mayam su hai kare this sigi hariba akoi gi violence yamna adumatik magi jakham hai the wounds to yamni yam manung deeply rooted oi gamina tamna sum akoi hujik u phange dana akoi gi council of minister da hairo honorable chief minister leire deputy chief minister ani leire akoi gi honorable deputy chief minister Zakib Jain ko adegi dikho ko honorable deputy CM leire mai to dana akoi collectively unitedly Manipur si amato oi stand leisu leire kani hanade su lei aduga matam kitang changbai wani but akoina si hai dana matam se lauraga lei haibasu nachade but still we are trying our best effort thai tare ko okay the sooner the best okay thaga sir Bikram ai oza Rabi lakse Rabi BJP ge okay kan ayan to ge mam di ma 5 okay okay sumi oza thaga sir ai oza movie lakse ge oza movie remind to bi ko thaga sir Zamu hojik lai hom di khoi BJP political party sing ki role simadi kan thok pa yada ba habtare peace building ki effort sida adubu BJP su hari political party ki lom thok role si sapchana thajai masi makhoi ki level party level su sapchana hotnari adubu matam khas changbagi pot simadi ngai fadana adum masi hatu hek da tawning hena tawu yada point di leibani adubu hojik si khoi ki positive sign di u hai ta hojik si anobu government si khoi ki hojik bawda tuan ba lady ethnic groups sing asina support torga form to boga me na webni na siksi miyam na thaja ba yam expectation jam chauna leibi film de le adu zaw mi ni yam kan da hoji ba the political party sing lowri ba peace building effort sita lowri ba role si mapung phana adu moi gi lom thok pa sang du lowri lo pra yeng bi pra adu ga khara lom thok sang de ge du khara wat na low ye na lo pra kamai yeng bi as a nationalist mo zaw bi ma ta ai mo the political parties sing se ai hoji ti low bu se ai na u hang da bara ai di low dri low okay mandi canada se Bikram na bu phazan thambire ma gi party gi ba thau to hun do pa sing do each and every mandal ka ki loi tawe hai tawro ngani ma do lori di different community ki mai sau to gi bu po ui hoji ekhoina sidal political party na low da go role di political party manungi different community ki mi sing gi mar interact to maraga karmai to na su ma solve to go de gi ha gi wa khan na gi tha amade wat pa ma le se yam sambada hoji ki Iran si ki yam na maru oi ba issue ma separate administration hai ba si kanani han lawe da BJP ki MLA teri ni han lawe adu khuji bobu da minister oibasu government semara sokopasu withdraw to but khoi udriu adi BJP manung da masi ge settlement ma porna ba separate administration ta lisi kari gino ta anda ba ya bara kari no haibani sing ba khanna ba poso khoi na udaba no oibasu ai ko khuji bobu to khoi mayam khangna ta adri udri ba adi khotnari haibasi community manung da hona jabai wani inter community wena di to busi udri ba aduna Congress or BICD political party government by which BJP the heavy one go and a political party se maru is political gi ojiki
honorable MLA Terituna my separate administration withdraw to see Karima condition Karadang Namam de Via political leaders in Markati Yam Haksina Shinada Vanatagata Tina Vipol we was able to Adobo ground level that women wing lady youth lady Monas and Pound any political party Congress to be Congress district my Kanomiam the member Mamdo say Cookie Kanogi leaders into the Mighty leader Naga leaders in Yapulaga we live around Yakuna Kari roll Kamilo in the hybrid single Maruta Hubia although a kind of money in the dog says so why not communal class Natraga communal violence to consider still credit Koyam of Wumchang become the Tambirico Yamna so Yam Hanjan is okay with the Tyson of the wagon everybody except the web. Okay. So the Koyang of those Iran and West is the government. Iran Topo, Iran Lakshan government of Donia to go, the Queen of Maduda, Dongabanetaba, government control to Wunam government control to Wunam Hodra, the next CSO level, don't or Adonam. Tashanana was CSO level, CSO in Marisabada, Moisu, helplessness. One day a Koidella, but side level CSO, as long as CSO, what is how is it? Pound was whatever. Telephone number, binary, loan check, Hungary. Wari when a personal and son of you can lay driver Kanagamana, mediate to Viraga, third party Yoga, what is how we put to never, ordinary posse. Mediators government will have never. Whatever I'm over, see Taxum Loy Ravenel, stays and it's a criminal. Stays and it's a critic to get the Icona, Dharmagioiva, Lucinga Mayama, or National. Wow. See, Manipur so cooking Pilere. Cooking vegetarian would mail in a depot. Adore Smaneleva, Dharmagi group singer, Unsalagat Wayabasi, quite the interfaith community Edna, Christian Yoba, Hindus Yoba, Maiti Yoba, Jain Yoba, Buddhism Yoba, Timam Jung lady. All communities live honorary Moi level. Adubo Moi the empowered of the bar, Moi the certain Garihaitare. Mogi Timunus, I'm going to honor music. What not there? Moji Akiba, which say. Akiba barriers look to put to them on Matota. Sigi is the neighbor when the CS was involved in Matota, I don't know. Kiri CSO, Singana, Lotok Pinaba, Honaba, Miao, Madu, understand Tono Honaba, awareness people CS on Togo don't ever. My community. Aduki Torcato da, what is how the Timbiro don't know. It's a very say, Tenopal the bomb of the Sokiba, Cookie and Hassing Hagadrang to Sits of Salda lying bidna. Madu can run a part of peace building process of Manevo. Madu they are quite impart the labor doctor Singuna, mainly my tea doctor Lamorani. Moina lying Vivakanda, Yaknaba do what I came the Aldana as a human can wanna you be never. I do already different profession, the labor me, ma'am, give my friend circles in the community into Loy Lane. So even recently, January time on the Josan put a pomba covers in the market determining on telephone Tore. Toresica, you know that. When cover promising Ziggy Magi, but Sahi give a report on a diaper, Takatia de. Diaper Takapasada, Madugi report to chartered accountant, countersigned over the Natagamana, simply don't ever. Other Josan put a chartered accountants, I'm a clever. Other Bengali name. Other Tripura de Magi, check it to Halatre. A quick chartered accountant until later, Kamai Taka the Gale question to ever. Other the Agamaga Pomerina. Nushin otherwise in Tokraga. I equating Marata and mutilate heaven. Miga Marata and mutilate leader Martella, but people as a Lami and a Sinayu this work whenever. Okay. Sinaka Doga, the political leaders in a party Makia, blame to media leaders in identity politics, or ethnocentric or Magi have a put to Laknabishur in any political party, both Komamatanda. Cookie, the Piu, Nagana, Nagara Piu, Maki, Piu, Muslim Piu, having but I think you can pictana. I Kanglupta, I Gizati, Mojo, try my arm lady now. Try my some time and the young Sagana was him however. Siki position Maramoya Kanda, Manipur, Hosiki, Kaira Kanda, Tashim, what is it? So they're quite a no what you put it and make a level.
त्रिपुरादा आई डिस्ट्रिक्ट में जो सब सब तो काव है को मैती एमएलए एम का है मैती एमएलए से कांग्रेस ने मामा साबती मागी मैती पॉपुलेशन जे मागी कॉन्स्टिट्यूंसी दा 5.12% खतने है 85% बंगाली ने मा वोट कांग में करीगिनो दा मागी थबक तौकान दा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स याउदना ईच एंड एवरी वोटर सिंगो मा चमाने लियंग बैने सुमाइना तौदना अखोइगी वोट काबिरिबा एमएलए सिंग मिनिस्टर सिंग मयामसिना मागी मागी मथौदु फसना सुना तौबिरबा अदुगा माना यंगभम थोकपा चांगदो मखोइगी डिजर्व हाइतारेको गनो नतब रिजर्व नतब डिजर्विंग काबुदुदा पिफम थोकदो पिखिबदा कराम सौनिया लितेयो से नेचुरली इम्फाल इज कैपिटल सिटी निना डिस्ट्रिक्ट अतैदि माने जाखोपजिदि सुम्मेबो अदुबु चुराचंदपुरगा अदगी इम्फाल का चांगदम नमो होते चुराचंदपुर का थौबाल का चुराचंदपुर कक्चिंग के दो चांगदम नद्रिनो सिना लोइनो की नीदना कक्चिंग है गदी सराउंडिंग पीपल की नी चुराचंदपुर जो सराउंडिंग पीपल की नी कंपैरिजन जे स्माइल तौरगदी चाखोपजे हैप्पी मानबरा न पाबीगदौनेबो सी खलले सी कैनो दा अखोइगे लीडर सिंगदुना माना बजेट सेमबदबो ओरो अदि फंड एलोकेशन दबो ओरो लोइनमक्से Honorable MLA Minister ही लो इन पाइसला मोई अपाम बताओ कि भाई पोल मक उरक पैने बो सिना मो केदो केदे कोइना PRI हाई तारे को कोई पंचायत कुंबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कुंबा से सी माई तो हम तो मथो तो फुली तो हलकांदा सी की डिस्ट्रिक्ट अगर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की क्वेश्चन जे लाख तबसु यायो ओके ओके थाला से ओजा मोबी ए मखा ता मथंग राउद लाख सके ए हजि मखा ता से ओजा रवि लाख सके रोय मांगी राउंड की है बता रहे ओजा रवि हजिक मणिपुर की पीस बिल्डिंग प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टी की रोल है मलाकान कांग्रेस पार्टी की मैकेदी अखोई लौम थोप रेस्पॉन्सिबिलिटी सब चाना लौ मथौ ताई लौब्रा नत्रग लौरी है लौब्रा कमाई थमीनी अखोई हंदक थोइबा सही अहुम फागदौरबा इरांग सिगी मरक सिदा कांग्रेस खक्त नतना कांग्रेस का चटमिनाबा इंडिया ब्लॉक लाइक माइंडेड टीम मदुगी यामना अपुनबा मिशन फजना सथै मदुगी खुदम हाइबबो कोई ऑनरेबल श्री राहुल गांधी याउना अदगी MP इंडिया ब्लॉक की MP कुनगमा थोय अदगा इम्फाल दसु अदगी मोइरांग दा चुराचंदपुर दा रिलीफ कैंप दा लेबा IDP सिंग अवाबा शेयर तोबा इवन मोइगी रिलीफ मटेरियल सिंग अंगम थाकता सरकार पाइद्रगसु अदु येनबा खोटबा मखोइगी दमकता अवाबा शेयर तोई अदगा कांग्रेस अमदी ओपोजिशन लेबा पार्टी पुनमकना पुंजलगा पार्लियामेंट दा स्टेट तसु दुम लाउरे स्टेट तसु कांग्रेस ना अदगा पार्लियामेंट तसु कांग्रेस खक्त नतना ओपोजिशन खुदिंगमकना पुंजलगा मणिपुर की इरांग सिगी मतंगदा शांति पुरकनाय होनबियु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चटपियु अदगा होम मिनिस्टर ना फजना लो एंड ऑर्डर कंट्रोल तोबियु हाइबसी अदुम हाइदुना लाय opposition party CD lengang pai wadi awna te opposition party ki role thi yam pikadoi adubo hajila homdi as a political party moina congress obi congress sam ineriba india pro obi atobo political party mane opposition leib tarangasu hai party ki makai da khoi ethnic line da khoi manipur da leiba crisis si solution propo yaba mong da dialogue to hajik si haurabra atraga हानदगी तो डायलॉग से चथरग लई है लोग हजु पब्लिक डोमेन ददी कांग्रेस की ओबसु ब्लॉक लेवल लेडी कांग्रेस की तोंगा PCC लेवल तोंगा बा तारे हाई सिक्सी लेरिबा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंग लेरिबा अखोई कम्युनिटी सिंग रे तोंगा कम्युनिटी सिंग खoi कांग्रेस की मेंबर लेरिना हाई सिंग सिमनक तवरे ताई सानरगा डायलॉग तोंगरगा कोई नेगोशिएट तौनरगा हम पीसफुल ओइबल लंबी म पुथोगा सॉल्यूशन प्रो याबा कोइ म तोइन नुसी जाना यूनाइट ओइना यूनिटी ओइना लेरि ह पोतुमा उत्पगी पोचिमदि हजि पाउदा पोलिटिकल पार्टी सिंग मेकेडिगी बोथ बीजेपी ओबीआई कांग्रेस ओबीआई अमत उदबदुना सिगी क्वेश्चन जिंग सिगी खनन नबजि थोरि नि हातरा अदुना सिदा डायलॉग तोबगी इथनिक लेवल दा कांग्रेस पार्टी ओइना अतगा इंडिया ब्लॉक की ओइना डायलॉग तौनबा होब्रा हाबा क्वेश्चन सि मतang सिदा थमियो कांग्रेस पार्टी की ओइना सिगी इरांग सिगी मतंगदा डायलॉग तोबगी प्रोसेस अदुमक ओइनदी कोई लेते बट पार्टी की लेवल दा पार्टी की थम थोरम सिंग एक्टिविटीज जी हौजे अदुम कांग्रेस की वाकर सिंग गा ममदी चिंग द लेबा सिंग जगह हाइबा तारे हौजे कन्फ्लिक्ट होइबा सिदा लेबा पार्टी सिंग सी ऑलवेज की टेलीफोन की खुदांग दसु अदुगा चटपा याबा पार्टी की सपोज चुराचंदपुर दा नत्रगना
Sandianda amadi Kangpokpida sigi valley ki ki satpa yariba community sing congress workers sing satlaga mafam da laiba community aduga ki congress ki program sing adu punna tawminari but movement si yam lubamna nanwai rang si kalingai matam hai batare adum to civil society organizations sing NGO sing Manipur gi yamna valley da peace loving person sing hai batare yam nuksi adumba meeting initiative bakanda makhoi sing do life ta risk lay yam yaw khibanina haujik so ek hai basi ki basulay ngani khale maramdi madugi human rights activists aduga social activists makhoi singna maramdi singam ni tam kaina biyaroi ko kuki maitai thadok na biyaroi ko aduga tampak ta lay bagi ching da lay bagi Manipuri khuding mai khoi nungsina gadam ni hai bagi peace mission hauba matam na makhoi da thengna khiba mayam adum mayam sulai banina hek kiba sulai gani adu hauki congress ko inadi always congress ti yam lubamna secular political party ni na kaidau ngai da ekoi gi machoi gi tongan ethnic line da thong to bagi wakhan si laiti adu luri be se ekoi gi rang honorable chief minister Manipur chief minister na haiba appeal ethnic magi political party sing of the civil society sing na magi level da community sing si peace harmony communal harmony purang hona ba hai yam phajaba tabu India da political party kharlai si mangda kai gi major oi yam chawba hauji present government pairi political party jai gi India go in context da makhoi ji luri si secular oi political party oi da ana makhoi na secular wanga ko matam da mayam na makari khangani meaning ji haidi masi am achambal wonda haijage ba India da laiba Bharatiya Janata Party BJP amadi magi Sanglen army wing hai batare RSS makhoi sing asi only particular religion ama khakta da base over political party community am da base over political party ideology oina sat panina maduna peace mission to matam da yeng matam da maring marang ba khitang praja gi thajab wa BJP khaktam te atopa political party ma sa amani sulai madu aina BJP da hai chidi India da chapchan achoba pai do party do gi hai bine example am hai jage Prime Minister Narendra Modi na Bangladesh ki Prime Minister Sheikh Hasina se India da asylum period thamme Bangladesh irang thoku matam chelaga whereas Assam da laiba Bengali Muslim singi da maktadi BJP ki chief minister Assam ki Himanta Biswas amadi BJP ki home minister Amit Shah na Bengali Muslim ki da maktai na ngang ga ta thongai madui da makta torture so ngai honam da awab we that means double politics da we particular community of India da 16% population ne more than 20 crore population ne India da lai Muslim je Hindu ki matang da quite a chau population community je sikhat India citizen oi bi yaroi Haidi Citizenship Amendment Act lakpo matam da hai Pakistan dagi Bangladesh dagi natraga Afghanistan dagi Hindu Christian Buddhist Sikh Jain Parsi any community India citizen pigani 2014 gi December tak utama to adum da sat bidoi political party ki level to wi abum to machin dagi thogak patar gadi shanti ki communal harmony se BJP machin dagi thok patar gadi number 1 ahan bada BJP se secular oi gadam ne BJP secular oidungai da makoina secular wangang bakan ne mina ha Manipur ki honorable MLA honorable chief minister haibadi we are very much welcome but party ozari ba ta hoge chief minister appeal to was the only CSO sa appeal to yes CSO sing neutral oi ba CSO da kai pati ba CSO ni harga ai ki ethnic line da sab da CSO myam lai ba ngasi ki local khabar de yengo ai khabar maming du pal loi gi ngasai jai ukilesation bar officer pamine ba 2023 की मे की तांग अहुम दा होरक की बाहर का ईर से डायरेक्ट कम्युनिटी लाइन थी ई है कोई की लोकल खबर दनी को खबर ममिंग दो मैं आमना तुम खंगरब खबर ने खब कोई ना peace की मिशन हो जाए दे मीडिया दे शु peace मिशन हो गदम लेबा कम्युनिटी होइबा सुम ईबा नान थोक्रिबा सही अनि मखाई ममांग की दो सुम कम्युनिटी हम ब्लेम तोबा कम्युनिटी हम काय हो बने ना मधु की इरांग दो सुम सागल लगा बायस होइन ईबा थारदी कमाइने यादोइनो इस एंड एवरी एंगल दा मीडिया हाउस से की जो खबर बोंग बकांबू टीवी संदो बकांबू सिनेमा लीला तो बकांबू मखोइ न सु सेकुलर दे येंगा कम्युनिटी हार्मनी पुरंगाई लेवल दा सटकदोंग लेबा अदुनिन द नाक्से नाइन सुम नाक्से द येइरा सटगदी यारो हैबन दा अदुबो anyway well and good
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯁꯤ we really appreciate the suggestions ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ honorable chief minister Shri Khemsana dol manaba manadaba tongan khra hanagi wadadi pallaroige chief minister Khemsan gi level dagi man ngang thore je madi secularism to mami tai magi dol du nate akhoi nuisi is a chief minister is a Khemsan oina mana secularism oiba appeal mana handa jiri de satpa matamda kanago miyoi khrana indigenous ngangba matamda noi indigenous som dangai ko Manipur oina haiwai yes madu Manipur gi leader gi saktam ne adumba Manipur gi chief minister ama leiram dabdai ngasi Manipur kangkhong chai khimne ngasi sahi ahum apung phadungna mai sa khrim ka se misi minasi responsibility kanan oi ke dake secular oiba leader ama pan Okay. Any door. Okay. How did this, Mr. Khemsan Piriba Abil say? Yes, we do agree that his suggestion. We will start our initiative to link up with other communities so that to bring a peaceful communal harmony. We will keep in touch with any community, irrespective of Kuki or Meitei or Naga or Pangan, whatever. But as a Manipuri, we will reach out every kick and corner. Ekoi Shanti ki Paujan say Congress. Or so civil society or when we so I could show you the Manipur Santi Lapa, Aduga, Hojik, Paliba, Hojik popular government, number same honorable Minister Khemsan Matam say, Sigisida, Manipur upon the Saktam say, Amkan Sagalaga, Manipur Hanagi 2023 May Tang only Mamangi Manipur dog, where Asunu Haibo upon Sitamzeri.